नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल निरु ब्लॉग आहा मुह मो चैनल को लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए सब्सक्राइब करिए पाठ साठ तो किसी नहीं खाली मु कोठ फोन टा धरिक बस पड़ली सांगे सांगे कैमरा आगे को आसी जाउची कि चाली तू कौन भाई तो प्रैक्टिस करूनु आई ये मां मेरे अवस्था কি খবর কেমন আছেন কালি এডা মুখ রাত্রি অধা যায় পরিষ্কার করছিলি সব ধোয়া ধুই করে তুই তো কামরে লেখে করিও ভালোই ম্যাডাম সেইদিন তবে সেইদিন লগে আমি কোন খাইছিলা তোমার ହଁ ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣି ନା ଜିନିଷ ନାହିଁ ଇଏ ନାହିଁ ସେ ନାହିଁ ସ୍କ୍ରୁ କରି ୱାସର ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଆଣିଲି ଭଲ ହେଲା ଏ ଆଜେଷ୍ଟ କେ ଫ୍ୟାନଟା ଲଗେଇଲାନି ଆଉ ଏ ଘର ସାରା କେମିତି ଧୂଆଁ ହଉଥିଲା ନା ପବନଟା ମୁଁ ଉଲ୍ଟା ମାରୁଛି ନା ହଁ ଆଉ ସେ ତ ସବୁ ଉଡ଼ିକି ଆସିବ ଇଆଡ଼େ ଆଉ ଏପଟେ ସକାଳ ପବନ ହଉଛି ହଁ ବା ନା ପଖାଳ ଖାଇଥିବ ଖାନାର ଖାନା କହିଦେଲି ତାର ହେଲା ଇପାରି ପାଖରେ ଇପାରି ଆଉ ଲାଲଚାନ୍ଦ ମଝିରେ ଏଇଟା ହେଲା नवाडी ना इधर ना प्लेन ना बुझे हाँ नुआ नुआ केते साइज तार हम এটা দিয়ে দেবো টোটালি 12 নম্বর সুপুজন বড় হলো बड़ा लगे ये कितना क्या 1200 पूरा की रेट है दी हाँ तो ये बड़े टाइट है जूता बिंदी क्या पर बिंदी ମୁଁ ତ ଆମିଷ ଖାଇବେନି ବାପ ପୁଅ ଖାଇଗଲେ ବାବା ଲୋ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଝିଅ ପିଲା ମାର୍କେଟ ଗଲା ମାନେ ଗୁପଚୁପ ନ ଖାଇଲେ ଘରକୁ ଆସେନି ଯାହା ଯୋଉଠି ହଉ ଗୁପଚୁପଟା ଆଗ ଖାଇବା ଦରକାର ଖାଇଯା ଖାଇଯା ତା ବାନ୍ତି ଛଡ଼ା ହଉନି ଚାଉମିନ ଖାଇଥିଲା ସେ ଆଉ ଖାଇଲାନି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛି ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଖାଇବାରେ
ଖାଇବା ସରିଗଲା ତାଙ୍କର ଗୁପଚୁପ ଆସିଦିଅ ଖାଇବି। ମନ ଶାନ୍ତି ନହେଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ନହବ ତାହେଲେ କାହିଁ ହବ ଖାଇବା ଚାଲିଲା। ଖାଇବୁ ତ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କେତେ ଅନା ହଉଛି।